Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adama gayam nobyo ni Ma'am Bettina, Madam Celia. Asino tinakaamam iti dayta, ineng? Ay ni Ma'am Bettina mismo, Madam. Nukasta, imbaga na kan ka. Wen nga raw, Madam. Kasano ang maamwak ngay, no di na ibaga kanyak, Madam. Anya? Wen, Madam. Imbaga na kanyak nga adanubyo na, iso nga amok. Ha? Talaga at chismosa kayo ababaunan. Na kayo pa'y adagos tinakadamag may papan iti dayta. Ay, saan mat, Madam? Inyam amo na kada kami tinobyo na, idi na minsan ang nagkuyog da nga imay ditoy. Kaputan na danon na kami, dya kumidor. Nagkuyog da ngay may ditoy. Wen kunak, Madam. Iso ang nakita may. Kita mo yo, Madam. Nagtarsi ka, agbagay dalaunay. Ha? Wen, Madam. Ang mga nuuray na kayo. Mainlove kayong tao no makita yu tinubyo ti anak yaw. Ha? Sigurado adi na kayo pagananaw, Madam. Gaputa bakit kayaw? Na, agpampanunot ka kadi, ineng. Nobyo ti anak ko da jay. Iso at talaga at dinak magustuhan. Talagang awan ti sentido kumun mo. Ay, alangarod, Madam. Panawan kayon dito. Mapanak aglutaw iti naimas amakan. Tapno mapunas. Manday tapong tutiyaw. Anya? Seryoso kayo mo dito'y beranda, Mami? Agsarita taman itinalapat, Bettina. Anya ka ditinas ka na pagsaritaan tayo? Pudno ka de nga danopyom. Uwan, Mami. Pudno dayta. Apay adi mo imbagbaga kanyak ka. Inun-unampay dagiti babaunan anang ibagaan. Ngam iti siyak ngaynam. Pasensya kayon, Mami. Busy kayo mat ngamin iti kalabas. Kan may sa, idin tulod nak dito ni Ronald. Awan kayo. Kat danana ineng kan nana bebang tinadanunak iti komidor. Iso nga inyam amok idan iti tunggal may sa. Ronald, tinagan kinomyom, Bettina. Wan, Mami. Kat di kay madanagan. Iyam amok to kada kayo. Nagasat ka mo ta, pare Ronald. Apay ka di, pare. Kat no nobyam gaya man ni Bettina. Agasam. Jackpot ka talaga. Barang di nakisukat pare. Ay, kat agsingsingpat ka ngamin na, pare. Katuan mat, pare. Sabagay, amo ka nasingpat ka, pare. Ken nagagat ka. Adda kan kaaminen agalad timay sa alalaki. Abirbiro kan timay sa babae. Isu nga inayat na ka ni Bettina. Agyaman na pare. Ang pare. Adda mabalinda. Isu anas kan nga agtarakan ka itinwang. Baka kan baboy. Parchen tayon to, intun agkasar kayo. Sus, nagadun nga agbabawi aksang arudan, pare. Sikamat, pare. Kunkunak lang, dayjay. Adda-kada kayong dayta. Noon niya ti pagtungtungan nyo, intun pa nagkalay sayo. Mabayag pa ikit di dayta, pare. Enjoyin mi pa ti agnobyo ka nagnobya. Tatang, inaklon na ko ni Bettina. Ay kat nasaya at ano kasta baraw. Kunaklakit din nun di nak magustuhan. Gapota kastilang ti kasasad ko. Nakurapay tayo, idin to tabak nang da. Anak ko, no may papan iti ayat, awan tibak nang ken nakurapay. Tinapateg, ti ayan ayat yaw iti tunggal maysa. Sabakay, gusto kayo, tatang. Wey, anak ko, day tatilaglagi pam. Ala, aywanan yo ti ayan ayat yaw. Agbalin kayo anapudnaw iti tunggal maysa. Uy, sabali talaga ti in love Bettina. Apay ka di manan, Arlene. Kat syempre, kanayon aganado iti trabaho. Anya? Kat isumat. Sipod na gayan ayat kayo ka ni Ronald. Kanayon nan ti pa nagtrabaho. Ngam idi. Kanayon ta arumwar.
Masapa tapay armuar tapno ag-shopping. Kan tapno mapan ag-disco. Idi dayta, Arlene. Iso talaga sa bali ti in love. Nagbalbaliw kan anamin pinsan. Well, talaga kasta. Ngam, awanak pa'y lang amin itimod nga ag-disco. Awisan kan tumanan. Ngam, abangan noong tanak ni Ronald no kasta. Saan? Mapantalaang mo't ag-chill. Saan ajay aginom nga aginggat matumba. Sabagay. Iyamamom kanyak tinobyong Bettina. Wan, mami, ngam saan pa'y nga ita? Kano? Saan kami pa'y nga nagsarap? Damagag to, no, anya nga aldaw ti wayana. Apay, anya ti trabaho jay nobyom. Agmulmula itinatangkan prutas, mami. Iyamamom nga rod kanyak Bettina. Sige, mami. Awan ti parikot iti dayta. Ikuyog kunto inton adda wayana. Ronald, kidkid daw ni mami, nagpasyar kay di balay, tapno agam-am mo kayo matan. Awan parikot iti dayta Bettina. Ngam, aslam mabainak mat. Anya ko mga iti pagbainam. Nanumuak lang amin. Kasla sa anak amay kari asumra kiti napintas kan dakkala balayo. Si Kamat, no talaga nga ay ayatan nak, awan anyaman dagita. Wen, ay ayatan ka unay. Ngam maawatan na ko man na makarik na kay ti panagbain ka na kayo. Amumat na sana ka naruam amakipulapol ka nagiti babak nang. Alawanan, awan pagdanagam, gaputa da mami kan daddy laang ti adda iti balay. Kastamot ng damanang ining kan manang bebang. Sa bagay, naamam kon damanang ining kan manang bebang. O sige, pumasyarak to nga ron iti balayo. Tapno maamamok mo tan damamim kan daddy. Agyamanak, tapinat gamtikid daw ko nga umay pumasyar dito ibalay mi, iho. Bueno, madam, gaputa kayat kayo mo't amaamam mo. Sigun ken ni Bettina, Ronald tinagan mo. Bueno, madam, Ronald Binaldo. Ronald Binaldo. Bueno, madam. Tagaano ka kadi? Kan asino dagitinagannakan ka? Daanton kan Hunya Binaldo, ma'am. Ha? Agnanaad kami iti ili ti kamanggaan. Ngam daksang gasat, taawanan day dinanang ko. Isa, dua kami laangan kanitatang agbibiyag. Agmulmula kami tinatnatan kan prutas. Kaputa sa anak-anak alpas iti panagadal ko. Nilang amin tatang ko tinangisakan kanyak, sipud awanan day di inak. Anya, no kasta. Amam ni Anton Binaldo. Wan, madam. Tsak lang pagkarup nga agam-am mo kayo gayam. Wan, agam-am mo kami. Katala, agyaman na kiti oras mo ngay may. Agyamanak matiti panang sanga iliyo kanyak, madam. Ikarik, jakto pulos pasakitan ni Bettina. Tatang, agam-am mo kayo magkayam iti ina tinobyak. Nalipatak nga agpaiswa dinamag. No asino ti akin anak itinobya manakaw. Ni Celia Suarez, tatang. Anya? Ni Celia Suarez. Kunaman ako? Uwan, tatang. Am-am mo na kayo magkayam. Wine. Agkaubingan kami. Iso nga am-am mo may titunggal maysa. Isumot lagayam, Wine, anak ko. Kahit nasayaat. Tati gayam anak na, tinubyam, anak ko. Putdan yun ti relasyon nyo iti day ti Ronald, Bettina. Ha? Apay, mami. Awan mo ti amo kaparikot iti relasyon mi. Kan maysa, kaam-am mo yu launay. Ngam ibagayo ket din apot dan mi ti relasyon mi. Adda nadagsan arason. No apay akas taunay ti panang tubngar ko iti relasyon nyo. Anya nga ruday ta arason, mami.
Ibagayo mo't tapno amok, kan tapno maawatak. Saan pa'y nga itati umno a panawan, tapno ibagak ti rason. Ngam gede, potdan yon ti relasyon nyo iti daychay a lalaki. Saan, mami? Aging gaajak maamuan ti rason. Saan ka makiwin naswas ka ni Ronald? Anya, kabailan nakasukiran ni Tan Bettina? No amok na saya at yar aramida. Saan ko nga isardang, mami? Apay ngamin ayat adiyo kayat ni Ronald. Gapo ka di tanakurapay laang. Saan? Katanya nga ron. Basta! Maamam to iti umno a panawan. Hay, sabali at talagan dagiti ubing ita. Di dandeng-denggan ti may bagbaga kadakwada. Apay ka di, Madam Celia. Ni Bettina, di na dengdenggan ti bagbaga kenkwana. Ay talaga makaungatak. Apay aya, Madam. Di na nga ro dengdenggan ti may bagbaga. Apay, Madam. Adda aya ti imbagayo adi na dinengag. Di na kayo sinungbatan. Sana kastati kayat ko asawan, bebang, di kamot makawawat. Ha? Di kayat ko asawan, di day pang pangag ti may bagbaga kadakwada, tilatan kay kayat dater aramidan da. Kasta. Ala, panawan na kun dito'y bebang. Awan ser-serbim akasarsarita. Ammom, ineng. Kasta unay ti unget ni Madam Itay. Apay ka di manen, bebang. Saan kanu ngamen nga inkan kanu ni Ma'am Bettina dagiti imbagbagana? Ay, kasanuma ngamin. Piliton da makisina ka ni Ronald. Day tangarod kay. Awan met ti makitak aparikot iti dayta. Amangan mait no kursonada na ni Ronald. Ay, wen nga agpaisoan niya. Ay, wen no saan. Amangan no ti ama ni Ronald ti kursonada na. Sika amo't bebang. Tila pa pampanunot, ma'am. Ay, kasanumat nga men. Kat kasta unay ti panangtub ngar na iti relasyon da Ma'am Bettina kan Ronald. Saan ba't nga iso ti makiasawa no bilang? Ay, day tangarod ka. Madam, paumay dito. Day. Anya ti aramidin nyo dito'y ineng, bebang, agis istorya? Ha? Talaga aday talag chismis ta mo yung aramidan. Ay, saan kami mat nga chismis, madam? Agtintinulong kami laang nga agislays itinata. Saan kan nagrason pa'y ineng? Ah. Bebang, pumanaw ka dito yan, taing kaglaba. Kat si kamat ineng, agluto ka, kat kay masam ti agluto. Sige, Madam, panawan kayon. Ay, si kaineng, tarimaanam ti panagluto, ma? Ay, areglado, madam. 100%. Awan palyadaw. Na. Amaw, Ma'am Bettina. Kasta unay ti unget ti inam itay. Apay ka di kano, Nana Ineng. Amumatan jay inam. Bruha. Anya? Ay, sigurado amay papanmanin iti relasyon yu ka ni Ronald, Ay, nagsubang kami ngamin maipapan iti dayta, Nana Ineng. Ipapilit na makiwin na swasak ka ni Ronald. Ngam, di namat maibaga, no apay. Ay, dayta nga rod, ma'am. Diyak ba ila maawatan no apay? Amangan mait no kursonada na ni Ronald. Ha? Da kayo at talaga, Nana. Ang kinapudno na, diyak maawatan at talaga ni Mami. Iso nga aging gat awan ti makitak ama di iti relasyon mi ka ni Ronald. Sa anak ang makiwin naswas kan kuana. Nasaya at matapinat gamti awis ko nga sarita ta, Ronald. Well, Madam, amangan nga mino napatag ti bagayo kanya. Talaga napatag. Iso akinid daw ko ti panagsarita ta. Anya ka rin ti bagayo, Madam. Nasaya at daytoy apan nakisarita kan ka, Ronald. Madam?
Inayabad ka, tapno ibaga, nga adaywam ti anak ko. Ha? Wan, kat sapay ko ba tanalawag daytoy kan ka? Adaywam ti anak ko, gaputa saan ka kayat aparakan kwa na. Ngam, apay, madam. Awan matyan mo kadakas nga aramidag. Kan napudno ak ka ni Bitina. Basta adaywam, awanan ti adwaso. Adaywam tapno na saya at ti amin. Kan tapno saan nga adda ak kumaro ti parikot. Oh, apay Ronald. Naunag mo't day tasin naay mo. Kinasarita nak ti inam, Bitina. Imbaga na nga adaywan ka. Gaputa di na kano kayat, aparakin ka. Anya? Ni mami at talaga. Noon niya launay ti makagapu, adi nakakayat para kanyak. Naibaganan ididay ta kanyak. Damdamagak no apay, ngam di namat ibaga. Iso akinunakmat, nga aginggat awan ti makitak aparikot iti relasyon ta. Sa anak amakiwin naswaskan ka. Agyamanak no kasta. Ngam, amangan mo ti kinakurapay ko ti sana pang guston ti inam kanyak. Saan mo tamata pobre ni mami, Ronald? Ngam, jak ang mo no apay. No saan at kinakurapay ko? Amangan mo't no gapoy ti kinalaad ko. Anya kinalaad? Awan tinalaad at tao, Ronald. Tila sasawamat. Kung naklaan ka di dayjay. Ayam, ala. Ipakita ta iti inam nga awan parikot iti relasyon ta. Iti kasta, di nantub nga rin. Kinasarita yung gayam ni Ronald, mami. Wan, Apaya di yung bagbag akayat yung gayam makasarita. pasensya kan Betina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan iha. Ngam imbaga kan kwa na nga daywan na kan. Kaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Anya ti pagbanagan, ti saritaan, dagiti agina. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liway. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.